okutende koko okwasire munonga hachingwa chomwani kwebembirwe bamwe mu bahango mu kuhinga no kurisa Professor Sande Justus Omukugu ahabya mataka no muhabegisa abantu abantu abinji nibenda kulemwa kuri sente za zero grazing abo kwa bakagambirwa ngo amasha ni marunju kaboneza urutoki icyo two mwakigambirwe amashani gabaga ari marunji omurutoki okurugira kika cy'obunyansi obwente zalire ente zabazirire pasparama zikaryo rweza meno zikaryo rumbugu ecazire two mu kibuno nibaceta masha kunka gatari masha go kuro rutoki umwana ko gureta factory wagusagura mbisi nugurugaho akasu kari yakagwa akakubaka kwatiro hakakachi hatka kurga hakasako kuri yakampara wano guzana bageta BHP nchibanche mwansangu hatugwargo mu kisani cyo mwana hati yaba kafifi kona nabwe ababegesibwe omukoro rwezo okurgo mu nkadi akuno jango mwana kwa kutinde kasete mwamtakuza kuza kuno jango mwamtinde interest because there is money you have an interest and therefore mwenda kwega munonga such that you can improve njo chabareta omushomogu gutebekanasibwe kigombe kiri kugita abahinje n'abarisa echa Ibanda District Farmers Association ikitongore cy'ukugita abahinje n'abarisa mu district yona hamwe na nebina za cooperative na farmer groups zone nekore misomeji okumanyisa abahinje n'abarisa obuhereza kuba kwasa kubutunga ayiba kwasa kubusanga kumanya ebyetago byabo ayiba cenere umubyo kusomesebwa erunda abasomesa babasomesa bandi bende byesente turunda twaragana na za banka na za sakozi ziza zibahereza ubuhabuzi. Professor Sande yatushomesa kintu kirungi munonga namwe nyo narga niza kugikora umwandi bwonge kuza kubonera byo bwera naza kukireberaho omakura gandi enganzi yihanga Right Honorable Robin Nabanja ahigira abazire na munonga bacara okora cyone kiri kubasika okureba ngo bashomesa abana babishi ogunagira ngo washomesa umwana wo mwishi no ba washomesa ihanga kandi abagambiro mu district ya Kegegwa ahakushaguze kiro cy'abakazi abacara bari hano abashira kiro cy'abacara kora cyona cyo kusobora umwana wawe areme kurugo mu isomero hamwe kuba mu masoko tokora ki tomanya Nabanja yongire yahiga abanya-Uganda okoresa mani kandi babebembezi bamugambire ebiri kutegana s'abanyakegegwa buri mucyara tunge cyakukora ekikuruga mu sente buri muntu manya kiki cyo kukora tari obuguda obwija ni ukutomera utaina cyokora binecheke bindi ebitakashikirwe masanyarazi amagombora gahikireho betwine byaro ebitakashikire masanyarazi kandi towns embote zinyakuri mbyaro esakatungire masanyarazi kandi etakusima muno no kuterera abacyara mbesengerize mureke kwegaya mureke tugeyo mureke tukone na amani tujumbire muno on programs za government ndoko y'ikiro cya Iseberi cyaciye kongeramo mukazamani aba programs za government yari kongeramo mwani aba economic empowerment Nabanja ahendire aruko abakazi bakegegwa amabati 200 na miliyoni 10 okumarire cyombeko cy'abakazi aha district amakuru agagasha kwa Timothy Mushabe na Philip Murangira.